Genesis 1 shoko rakataura kuna Genesis 1 achigadzira ilo nyika likhulunywayo kuJohn chapter 1 kanti futhi liphila la kuRevelation arishanduki abanye uNkulunkulu bajika endleleni abanye baphelelwa ngamandla vanopererwa nesimba baphelelwa ngumlilo vanabhaili vakapererwa nemoto Agagi baguqa phansi vakakotama pansi ezibaziweyo nekuti zvakanga zviri zvimwari zvakanga zvakavezwa asi wedu hashanduki. Timothy wena hlala khona Timothy garapo ungahawukela amaqoqo uregere kudamathatshka ungahawukela imali usade mari bakhuze Timothy vatsiure Timothy mane evangelini mirori vangeli baze bakutshele bathi leli kalila imali alibhadale vakakuzwa kuti aramara ribhadhari iwe gara imomo Timothy sangano rinomira mudzidziso wechokwadi rinomira pamwe chete rinomira kukasauya mari kungaze kubuye izimpi pamwe chechero kukauya hondo kungaze kuchinjwa ama-constitution awelizwe lona liyama ndawonye ivo vanomira pamwe chete asindawo oti hatiende kana kupi zvako. Fundisa inkulumo yazi ukuthi uyakhumbula Fundisa inkulumo mnoziva ndinorangarira kubuye ipledge yakauya iri pledge eyayingane yaziphambanisa yakaita sokunge yakaita mfundisi uNkulunkulu wathi ngitsho lethi ivangeli kalisebenzi kanjani mfundisi uNkulunkulu wakathi incwadi wathi lingakwenza okweplatshi kodwa thina njengamabradha asingeke sakugobela khona lokho incwadi thina sikwenzi ngoba kuphikisana lokukholwa kwethu ngithi siyeza isikhathi ezinzima Timothy nangabe ngalibhalela amapledge bathi ngohulumende bathi bona balamandla bathi nxa kuphikisana lentando kaThixo ensuwa because i-insurance ayihambi lobunandi kodwa iyahamba lobuhlungu iyahamba lokukhala ayihamba lobuzima uyapanitshwana bathi hlala khona mfana wami ubonile mina ngihamba wakandiona ini ndichifamba. Hallelujah. Inkosi inoda kunofasa nditye chino. Jesus. Amen. Ngisho ukuthi la ungajomba. And nxa ujombile kulapho kufika khona abantu abathi bathi singaza. Zoreva kuti newe unogona kujomba asi panojemba ipapo ndo panogona kusvika vanhu vanogona kuzwisisa indaba yokuromba. Nani ndinozvinzwisisa nawo yeuromba. Kuthiwa yikuromba. Nyawo yekuromba. Bathi kukhona ongakuzama sihlobo sami. Asi zviripo zvaunogona kuedza baya. Ukhona nyana zviripo imboedza nyana chimboedzawo. Ikuthi la uphile. Ukuthi iwe ugone kurarama. Phela uNkulunkulu uyakusiza lawe nxa uzisa. Phela Mwari vanobatsira kana iwe uchizvibatsirawo. Hey madoda. Hey varume. Ingazibuya ipressure Timothy. Chero ikauya pressure Timothy. Ibandla elimi kahle. Sangano rakamira zvakanaka. Liyama ndawonye. Rinomira pamwe chete. Lifanane labo Daniel. Rofanana na Daniel. Okwathiwa khothama lapha. Vakanzi khothama yapa. Ngeke mina ngenza into enjenganale. Daniel wakati atiite zvakadaro. ufanana na Shadrach, Meshach na Abednego. Abamayo abafa. Vakama varume. Bathi loba zingathi. Vakati nyangwe zvikaita sei. Asina ndaba lingawubasumlisa. Atine nebasa nazvo chomukavesa moto. Bathi thina siyama kasinye. Asi tinomira tizungunuke. Asiguquki. Atichinje. Ngoba siyamaze nokuti tinomziva watinothemba. Silohlupho lwechechi yanamhlanje. Manje dambudziko rechechi yanhasi. Which is tossed to and fro. Vanokandirwa kumberi nekumashure. This side and that side. Kusaidiro nesvaidiro. Ngezinto lemumo. Nekuda kwezvinhu nemamiriro ezvinhu. Asihambi thina ngemumo. Isu hatifambi nemamiriro ezvinhu. Kodwa thina sikhokhela umoya. Asi isusu tinotungamirira umoya phephethela lapho thanda khona. Hanzi mweya unoinda kwakhona mhepo. Moya banjalo. Asi nevemweya vakadaro. Siyathenga ngapha sithuthe ngale. Tinopinda apa tinobudira uko. Asitshintshe evangelini lethu. Asisu hatishanduke muevangelini. Asikompromise hatishanduke. Umfundisi uNkulunkulu uthe ekhuluma ngoHebrews chapter 10 verse 38. Ndakaningirwa nokwatira thina bokuhlehlele mu. Isusu hatisivele kudzokera kumashuri tinoenda kumberi. Imota yetu ayilayo into okuthiwa yi-reverse. Ayina chinonzi reverse. Ibheka phambili. Ayingofubudi chete. uNkulunkulu ekhuluma loJoshua. Lalela lapha Joshua. Amazwi omlayo. Imfundiso eqotho. Ayihlale phakathi kwakho Joshua. Usidle ngayo emini lebusuku. Qaphela
qaphela chenjerera ungayi kwesokunene usayenda ingabe kurudyi kwesokhohlo usayenda but kuriboshwe ihlale endabeni mira panzvimbo kungathisa usukukapisa kungaqanda kungatonhora bangakhuluma ngabo El Nino vangataura nezvana bakhulume elnino ngama-climate votaura change nezveclimate bakhulume change ngama-yellow bone votaura nemayellow bone bakhulume ngama-chocolate votaura bakhulume ngediaspora votaura nezvediaspora bakhulume ngeland reform votaura nezveland akutshintshwa evangelini azvishanduke kuyahlalwa muvhangeri khona kunogarwa muvhangeri kuyabuya i-mental health kunouya zvemental singane health siyaphambana toti ingqondo tokanganisika yazi ukuthi mupfungwa ngiyayithanda le ndaba uPaul unozwa ayifaka ndinoifarira nhau yakataura napaula iro rivhesi rekutanga there shall come hanzi kuchauya times nguva of stress dzekustreseka yiso siphila khona ndonguva yatiri kurarama mairi sakhula thina kungela nto kuthiwa i-stress takakura isi kusina chinonzi lebizo stress lakhona sasingalazi neswakuzwira sasingasela kwezinye tasingatoziva izindawo kodwa tasingatorizive Timothi asi kwanzi timoti ibandla elimiyo sangano kuzabuya rakamira i-stress kuchauya kodwa lona liyakumezwini izvo zvoita senge lithi ngiyakwazi zvakayamso ukuthi umhlengi wami oti uyaphila ndinoziva kuti and ngalokho I can still face mdzikinurukunorarama tomorrow uye kuti ndinoziva ndichatarisa nazvo mangwana ungahlaselwa hamukude muvhangeri i-stress ukarohwa kuzabuya nestress amakhensa kuchauya vana kensa kuzabuya HIV kuchauya vana kuzabuya HIV utshukela kuchauya na shuga akusukwa akudziwe kuzabuya imfundiso ezingayisizo kuchauya dzidziso dzisiridzo bakutshele bathi khona ndinokuudza ungafaka imali engaka usayise mari uzavuka yakati uvunile uzavuka uvunile uchamuka wakohwa lalela lapha Timothi teerera kuno timoti ibandla eliqotho sangano rechokwadi elinemfundiso eneqotho rakamira mudzidziso kungaze kubuye dzechokwadi entweni zonke nyangwe kukauya zvimwe yahlala zvinhu zvose kuphela evangelini ino rinongogara muivhangeri alisikinyeki harizungunuke lime emfundisweni yakhe rakamira mudzidziso yadzo kungaze amen kube mnyama nyangwe kukava nerima ivangeli lakhona liyaphila ivhangeri racho rinorarama thank you kungela jesus bantu kusina vanhu kungela badikoni eduze kusina madhikoni pedyo kungela bafundisi eduze kusina vafundisi pedyo ngitsho madoda singalindwanga ngamakhosikazi ethu ndiri kutaura varume ngatiregei kuchengetwa nevakadzi vedu ivangeli liyaphila vhangeri rinorara bantu abatsha vana vechidiki abadala bengekho eduze vakuru vasipo pedyo sideyithana khona ngale tichidhetana ikoko ivangeli liyaphila ivhangeri rinorarama sime khona ngatimireyimo sekufuna sibe lokungumuzwa sekukuthuma ndakumuda Kuti sondela duze kwakhe. yakuti swedera pedyo goqele naye ngezandla ezikhudumalayo wakudzwa maoko uthi mina ngithi anoziya ivangeli wotini liyaphilwa ndinoti vhangeri ube rinorarama khona kungangcono ngikukhuthe zvingatova nane lokho kwenkanuko izvozvi bathi ngingakhuthi asi ndirege imfundiso kushayikirwa eqotho edzidziso yokuziphilela dzechokwadi ngenhlambuluko dzinoti tandizvibate uye ndigare ndakachena khona ungabuya ukhulume ngento ze-corruption ndinombotaura totaura nenhau abantu bakutshela bathi mfundisi vanhu vanokuudza voti mufundisi akusebenzi lokho hazvishandi izvozvo lalela lapha teerera pano hambe tshintsha umlimo enda unochinja mwari umenza abe corrupt kuti ave corrupt ubusubuya kusitshela ukuthi iwo zouya use-corrupt wotiudzawo kuti tiite corrupt sesivunyelwa tinoti ukuba corrupt. akubvumirwa kuva corrupt ibandla elimiyo sangano rakamira lime emfundisweni yakhe rakamira mudzidziso dzaro amen kasikinyeke hatisungunuke nxa kudinga usebenza kana zvichitsvaga kuti ushande ivangeli lithi umuntu kasebenze ngezandla zakhe vhangeri rinoti munhu ngaashande nemaoko ubusiswa ake imisebenzi yezandla zakhe kunoropafadzwa mabasa emaoko imfundiso eqotho le ndodzidziso dzechokwadi Timothi batshele timothy unoti ubakhuze vatsiure ubakhuthaze vovakurudzira ukuthi bame kuti vamire eqinisweni muchokwadi loba kutheni nyangwe zvaita sei bangasuki khona. vasabva muchokwadi kubuhlungu zvichirwadza bandla likaThixo sangano ramwari asiqiniseleni khona ngatishingirirei tirimo singasuki tirege kubva muivhangeri rechokwadi ibandla elidingakalayo ndo sangano riri kutsvagiwa yizo izinsuku zokugcina ndiwo mazuva ekuguma aya zidinga kuphela abantu kunotsvagwa chete vanhu bananzelelayo ukuthi indaba leyi iyaphuthuma vanocherechedza kuti nhau iyi iri kumhanywa yikho echasisa uPauli ndosaka achitsanangura pauro athi be agent oti mhanyai zviri agent in season mumwaka and out of season nekunze kwemwaka
kuthi ukuthi ivangeli simakile. kureva kuti vhangeri tinomira mariri. Umoya phela kule nsuku ozwayo ukuthi hayi umoya. Hayi kune mamwe mazuva unonzwa kuti hayi mweya uri kuramba. Lezo nsuku uyabuhlanya ngamavesi. Mazuva iwe unenge uchipenga nemavhesi. Lezo nsuku uyabuhlanya ngokuchumayela. Unenge uchipenga nekuparidza mazuva iwayo. Lomkhuleko vele kawudondi. Kunyengetera iba. Lezo nsuku siyahle sibone ukuthi awubane these days. Hayi mazuva iwayo tinenge tichiona kuti haningiri mazuva. Thina sithi usemoyeni uyabe kusiza. Zvinhu pazvinenge zvakapresa Kati la hlupha ngami kutheni. tokufonera wotipengera Uhluza ukuthi lapha sekule problem la. ubva watoona kuti apa tova nedambudziko. Khona sephumile kusizini. Uripo atobuda mumwaka. Kati angisavunyelwa ukuya emsebenzini. Ko handichabvumirwe kuenda kubasa here. Ufile mbani wakho kwayelela ngoba uvela usebenza. Handiyani kwakarambidzwa kushanda. Impendulo yakho yasikhomba ukuthi mhinduro yako inotiratidza kuti zviripo zviri kupresa apo. abe sesithi be always urgent. Obva ati gara ungoripo. Njalo ivangeli liyaphila. Kunyange zvinhu zviripo vhangeri rinorarama. Ana evangeli. Mira muivhangeri. Amen. Ngisho lo traffic is better. Ndinoreva kunyange traffic ichinetsa. Inhlambi sikhulunywa ngamahota. Vana windi vakutaura zvinyadzi. Uzwa ukuthi hayi ihuta le kayihambi yodwa yakhulunyelwa. Wonzwa kuti iyo ihuta haisi kunofamba yega iri kutotaurirwa mashoko. Ngeke sikudinga ukuthi kati ikhulunyelwane. Hatizvitsvaki zvokuti iri kutaurirwei. Ivangeli liyaphila. Vhangeri rinorarama. Sekwazakala ukuthi hayi imota ngabani. Wobva wozikanwa kuti imota yanhingi. Hayi lani lehuta elenhlamba. Aiya ine huta yezvinyadzi. Siyaphila evangeli. Tinorarama muivhangeri. Kangako. Isihlobo esithandekayo. Hama dzangu dzinodikanwa. Ukunxusa kwami nanko. Kukoka kwangu pano. Isikhathi esiphila kiso. Nguva yatiri kurarama mairi. Insuku zezimfundiso ezingayisizo. Inguva yedzidziso insuku zamapressure amanengi ayehlukene. Inguva yemapressure mazhinji panyika. Idinga abantu abaqinayo. Zvinotsvagika vanhu vanomira banganyikinyeki. Vasingazungunuki. Loba bechayeka. Kunyange vachirwadziwa bame emfundisweni. Vomira mudzidziso dzavo. Baphila inhlambulo. Vorarama kurarama kutsvene. Baqhube bephakamisa uKristu Jesu. Voramba vachisimudzira Kristu Jesu samponesi wedu. Nxa kuvula ziphi izimfundiso. Nyangwe kuchimuka dzimwe dzidziso. Abasuki bo. Avabvi mudzidziso yavo. Bayahlala khona. Vanorarama. Bese sicina ngoHebrews chapter 2. Wobva wopedzisira naHebrew chapter 2. Ivesi ngelika 1. Verse 1. Uthi let us pay careful attention. Ngati careful attention to this gospel. Kuvhangeri irori. Lest we drift away. Kuitira kuti pamwe tinogona kuzobva pariri. Singekela ukuhlala elizweni. Tikaregera kugara muivhangeri. Singekela ukubala tikaregera kuverenga nekutsvagisisa magwaro. Sizasuka kuNkulunkulu. Tichabva kuna Mwari. Ngithanda ngoba kubhala kuthiwa you will drift. Ndinofara nokuti panonyorwa kunzi muchadrifta. Suduruka. Asokuphonga kusuduruka hakusi kungorova yuti. Uyabulokhu ubona ingane usevangeli. Unenge uchiona sokungorimo muivhangeri. Uzizwe sibili ukuthi lokhu ukhuleka. Uzvinzwa sibili kuti apa uchiri kungonama. Kodwa kunyokuza imfundiso sekuhlezi. Asi kune zvimwe zvidzidziso zvatokugara. Ende usuka kancane kancane. Ende uri kusuduruka mbijana mbijana. Ulokhu khona. Unenge uchingoripo. Siyakubona. Tinokuona. Uyakhuleka. Uri kunyengetera. Siyakuzwa. Tinokunzwa. Uyanikela futhi. Unopa zvakare. Siyayibona le register yokuthi. Tinoona ne register yako. Kodwa lokhu uphu. Asi uri kungosuduruka. Uphu. Uri kusuduruka. Uphu. Uri kusuduruka. Le Bible ulithwele. Ne Bible wakaritakura. Ngoma lokhu ivuma. Ye nekambo kachingovuma. Yibo ubungozi obukhulunywayo. Ndo dambudziko rikutaurwa nezvaro. Let us be careful. Ngatichenjererei ukuthi siyahlala ezweni. Kuti tinogara mushoko. Ukuze singamonyuki kancane. Kuitira kuti tiregere kusuduruka mbijana. Ngoba bakhona abanye abasechechi. Nokuti variko vamwe vari mu church. church. Ukuthi baphothene ngemfundiso. Asi unotonzwa kuti vakatozara nedzimwe dzidziso. That is drifting away. Ndo kusuduruka kubva. Nkulunkulu alivusise. Mwari vakuropafadzei. Sihlale evangelini. Ngatigarei muivhangeri. Azabuye Jesu. Kusvikira Jesu achiuya. Cela ichechi isukume ngezinyawo. Tinokumbira sangano risimuke rimire netsoka.